ons kry so 'n worship koortjie voor ons werk van die Here gaan open. Amen. Jesus. Here, dit is 'n voorreg, Here, bevoorregte Here. Wat 'n blye oomblik, Here, om bly te wees, Here, saam met die wat bly is, Here. Here, ek wil vir U sê, Here, kyk na ons harte. Here, U is die landbouer, Here, U is die skaapwagter, Here. Here, U is jou skape vanmôre, Here. Here, U is jou wingerd vanmôre, Here Jesus. Here, kyk na ons vanmôre, Here. En Here, werk in ons harte vanmôre, Here Jesus. Ek sê vir U so baie dankie, Here, vir hierdie geleentheid, Here, omdat U, Here, word verweer
verwelkom in hierdie huis, Here. Here, om vanmôre, Here, ons harte op te tel. Here, dat daar 'n motivering onder ons is vanmôre om die Here te kan dien, Here. Ek bid dat U hierdie musikant sal seën. Here, dat U die sangdigter sal seën. Here, dat Here U die pastoor, die apostel, Here, en elke broer en suster vanmôre sal seën, Here Jesus. U word vanmôre verwelkom in hierdie huis en ek sê vir U baie dankie, Here Jesus. Laat ons, Here, hierdie dag geniet. Laat ons bly wees in die Here. Laat ons staan vir dit wat ons geroep is voor, Here, sodat U naam verheerlik kan word. Alle eer kom U die Here toe, nie die mense, Here. Die eer kom die Here toe, nie die mense, Here. Laat ons vanmôre kyk aan die hand van die Here en mag ons geseën wees vanmôre. Ek sê vir U baie dankie in Jesus magtige naam. Amen. Die engele dan hoor en ons hier op aarde moet ook vandag dan jy. Prys die naam van die Here. Amen. Amen. Prys die naam van die Here. Kom aan, ons hier die Here so lieflike. Aha, prys die Here. En ons lief om iets te kom celebrate. En vir die Here. Ek sê die Here. Prys die naam van die Here. Ons gaan so lekker losmaak koortjie kry. Prys die naam van die Here. As die stoel in jou pad en is, skryf om een kant toe en ons gaan die keer rejoice. Hey!
En dan kom terug toe 16 was, toe ek die Here aangeneem het. Deur die bad van wedergeboorte, halleluja. Was dit 'n baie mooi dag gewees. En ek kan net vir die Here sê, dankie vir my uitgespaarde lewe. Dat ek nog in die huis van die Here kan wees. Dierbaar is die pad, dis nie maklik nie. As 'n mens kyk aan die weg wat die Here jou moet stuur en waar jy moet kom. En wat teenkanting, beskuldiging, naam, roepery, al hierdie dinge. Maar vanmôre wil ek vir ons ouderling, wil ek vanmiddag vanmôre en sê dat die Here was nog altyd goed en is nou nog goed vir my, halleluja. Is lekker om by die Here te bly. Ons het as sondagsgoedkinders gesê dat ons lampies brand. En ek sê weer eens dat die Here knap nie 'n gekraakte riet nie, hy breek hom nie. Maar ek sien in my, soos ek altyd gesê het, dat as 'n mens die Here moet volg, moet jy alles neerlê om hom te volg. Julle weet waarvan ek praat. Julle weet hoe dit was die dag toe julle die Here aangeneem het. Is lekker om in die Here te wees. Maar my siel in my sê, Here, gebruik my soos U my wil gebruik. En nou daar was nie 'n pad gewees vir Israel om deur te gaan. Maar die Here het vir Moses gesê, lê neer jou staf. En die waters is opgerig. Halleluja. Ontvang die woord, my broer. Dis lekker om by die Here te wees.
Ek sê vir julle, as ek geweet het wat ek vandag weet, dan het ek nooit opgehou om die Here te dien nie. Dat ek gebly in die huis van die Here. Ek was maar 'n jong man, het nie baie geweet nie. Ek het baie opgekyk na groot mense. En ek het altyd vir my pa gesê, Daddy, wat moet ek maak as die Here my roep? En my pa sê, boy, as die Here jou roep, soos hy vir Samuel geroep het, dan sê jy, Here, hier is ek. God kyk nie na die voorkoms van 'n mens, maar hy kyk aan die hart. Ek wil vir u bemoedig, soos ek hierdie Kerslam voor my sien staan, plus die vier nie uit die dierbares. Ons is verantwoordelik vir mekaar se vier. En die vyand lê soos 'n koel agter ons aan, want hy wil nie ons vir die Here eer nie. Waar ek staan vandag, as ek nie waardig nie, maar tot eer van die Here, gespaarde lewe, toe daar nie hoop was vir my nie, het die Here my kom lewe gee. Ek het nie gister baie keer getrek nie. Ek kom 'n lang pad met die Here aan dierbares. Maar ek kan vir u vanmôre sê, soos die disippels saam met Jesus beweeg het, moenie ophou om te leer uit God se woord uit nie. Die woord van die Here sê, tel op jou kruis en volg my. Hy sê dat die dooies, hulle eie dooies begrawe, volg jy my. Maar ek wil u hierdie skrif gee, waar God homself praat met Moses. Dit is in Exodus 15. Ek gaan nou die Engelse weergawe lees. Hy sê, then Moses cried out to the Lord, and the Lord showed him a piece of wood. He threw it into the water, and the water became fit to drink. There the Lord issued a ruling and instruction for them and put them to the test. Verse 26. He said, if you listen carefully to the Lord your God and do what is right in His eyes, if you pay attention to His commands and keep all His decrees, I will not bring on you any of the diseases I brought on the Egyptians, for I am the Lord who heals. Verse 27. Then they came to Elim, where there were 12 springs and 70 palm trees, and they camped there near the water. As ons kyk aan Psalm 1, dan sê, wees geplant soos 'n boom by waterstrome. Wees bemoedig, my broer Kelsen. Mag die Here saam met u wees. Mag die Here u optel, want liefde red dierbares. Hy sê die grootste commandment van alles is die liefde. En as ons kyk aan Korintiërs, dan wat sê? Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde is nie afgunstig, die dierbares. Maar hy sê, ek het die dinge van 'n kind afgeleer. Nou dat ek 'n man is, heb ek die dinge van 'n kind afgeleer. Mag die Here saam met u wees. Mag sy gees u toemaak. Mag die Here saam met u beweeg. Nie net in hierdie huisie, maar oral waar u gaan. Mag die Here saam met u huis wees. Want God is getrou aan sy woord. Hy het my nog nooit gefaal tot hier toe nie. Al het ek ook niks, hy bly nog steeds my God. Al het ek ook baie, hy bly nog steeds my God. Al is ek ook siek, hy bly nog steeds my God. Ons moet nie vergeet waar die Here ons uitgered het, die dierbares. Ek wil vir julle sê vanmôre, wees bemoedig, wees opgetel, moenie skaam wees om die Here te dien nie. Dien hom, want hy is waardig om gedien te word. Amen. Man van die Here, net verwelkom. Manne van die Here. Amen. Kom ons hier die jongs hier so en die fitte hand van Christus. Hey! Ek sê hier allemaal so goed sê. Prijs die naam van die Here. Halleluja. Amen. Hello, brothers and sisters. Amen. Amen. I'm here representing a
I'm here to congratulate our brother Kelson. I want to say, may God bless you and your family. Because sometimes out there in the world, the situation can be hard. But you were always there for us, and you always prayed for us when apostles say that we must pray for one another. And you were always a good brother to us. Now, we as the youth, we want to congratulate you, and you may please, yeah, I'm not a good English speaker. But may God bless you. I don't have much to say today. Amen. Amen.
huis goed kan regeren. Ik is jammer dat ik die ga zeggen van die vrouwmensen. Verschoon mij, maar het moet gezegd worden. Iemand zegt, jij zegt voor iemand iets, dan zegt iemand, ik heb mijn kerk. Ik is van de mandaal, dus ik niet de Heer gediend die. Toen ook paar mensen die van mij niet. Toen ik je hart bij hart van de Heer gegeven toe, toen zijn ze zo blij. Sam, super, ik kom naar me aan de mandaal geven. Die mensen kennen me, Heer, kennen me goed. Maar toen ze zien staan voor die waarheid. Toen horen die van mij niet. Maar die Bijbel zegt die waarheid zal je vrij maken. Ik behoort niet aan de kerkje. Ik behoort aan Jezus Christus. Die weg, die waarheid en die leven. Godsman. Ik ga misschien die zeggen, de apostel is samen met stemming. Wanneer die apostel is, dan zeggen die mensen van die apostelse vrouw. Prijs die Heer. Ik kan het zeggen, voelen die Heer, zeg het zeggen. Dan zeggen ze van haar aposteles. Daar is nergens in die Bijbel geschreven. Van Genesis tot Openbaring. Nou wil ik hij iemand die serie en hij is toe gaan. En zei, Heer, ken mijn hart in. Als hij een kerkzaakje, als een woordzaak, daar is hij een skrif in die Bijbel. Wat zei je voor die pastor, zijn vrouw zegt. Je vrouw niet. Ik is een pastoor, Ordijn, volgens die schrift. Mijn vrouw is Jessica Matroos. En die bediening zelf maar, die ouderling Ressie. Die pastor Ressie. En dan zei maar, zuster Matroos. En dan heb ik die voorrecht als leier, als een jong leier. Mijn ma dient samen met mij. Mijn ma, zijn man. Mijn pa, ik ken mijn pa. Hij is apostel en nooit waar gezegd apostel Ressie. Mensen wat dat ik ken niet altijd waar gezegd, juffrouw. Dan beroep je gewoon vanaf nader. En zei ze, ik is die juffrouw niet de school klaargemaakt. Ik wil eerlijk zo gaan zien, de man van de Heer. Die roepen waar die Heer jou geroepen. Ik wil een eigen gekregen. Ik zeg van geen pastoors of vrouwens. Zeg ik voor juffrouw, first lady of ietsie. Ik zeg maar zuster. Zuster Kok. Want zij is een zuster. Weet je, als je niet bekeren ziet en dan roep je Sam, dan is het fijn. Maar als je hart met die Heer gegeven, dan komt haar broer bij. Nou is hij niet meer Sam, hij is broer Sam. Maar mijn naam is niet Samuel. Mijn broers naam is Mozes. Mijn zusters naam is Esther. Die Heer heeft ons geroepen voor een tijd voor die. Jij moet je huis goed regeren. Die man is die hoofd van die huis. Je gaat klaarmaken, tijd is ver. En aan de dag hier kom je apostel gaan we nooit te compreren. Want ik sta voor die waarheid. Want dat is man wat staat voor die waarheid. Ik ken jullie niet worry. Ik ken dat man wat staat voor die waarheid. Dus waarom mensen zal je altijd van jou goed praten. Die Bijbel zegt ons is open brieven. Amen. Die hoofd van die huis. Dat is die man. Maar die hoofd van die man. Dat is Jezus Christus. Hij is de beeld van die onzinnelijke God. Hij is de God van het Oude Testament. Hij is ook de God van het Nieuwe Testament. Hij is dezelfde Jezus Christus vandaag tot in alle eeuwigheid. En hij is diezelfde. Als die vrouw zo'n beetje bij je wil rijden rond, schrijf maar. Schrijf net rond, maar zit stil. Moet niet vergeten. Die orde. Ja maar vrouwens. Die orde. Blijf zoals die Jezus Christus is die weg.
en 'n vrou as 'n leier. Godsman, van die Here het die vrou geroep as 'n leier van 'n gemeente nie. Die Here het u geroep en ouderling is 'n groot amp. Baie mense dink niks van 'n ouderling nie. Hulle dink 'n ouderling moet by die deur staan. Hulle dink 'n ouderling moet dit doen. Nee! Hy is die dokter van die gemeente. Wanneer as die Christen? Ik ga nog terugstaan op ons programma. Ik wil net iets klaar krijgen. Je komt bij enige dienst, dan gebruiken die olijfolie zoals ze wil. Maar ik lijk Bijbel lees. En ik lees een beetje daar en ik zie hem niks. Moet je die olie van die Here morsie. Moet je die olie van die Here morsie. Die olie is voor die ouderlinge. Wanneer ziek is, roep die ouderlinge in. Dat is de orde van die Here, man! Ik loop in de hospitaal, ik zie hoe Saul en recht hier, Piet en Koos, hulle verstaan nie die olie nie. Maar die vervulling van die olie, moet jy die openbaring het. Volgens die 4:4 vers 4. Een Here, een geloof, een doop, een herder, een kudde, daar is net een God en sy naam is Jesus. Die hoof van die huis is die man. En wanneer ons by die kerk kom, is dit kerkje orde diezelfde. Apostel is de leier van die gemeente. Maar boven die apostel is het Jesus Christus. En God kom nie self af hier, hy werk met die Heilige Gees. En die Heilige Gees gaan ons lei. In alle waarheid. Ja, pa, as ek maar praat wat hy wil. Ek het my kerk. Hou jy vast aan jou kerk. Ek stel die belang aan die kerk. Ek stel belang aan Jesus Christus. Die weg, die waarheid en die lewe. Na vandag gaan mense jou ambt toets. Staan op die platte van jou voeten. En die zuster, sy plig is om u in te haak en te sê, Here, my man is nog weg. Here, ek bid voor in die naam van Jesus. Denk in die andere naam van Jesus. Jy gaan het mis, jy gaan het mis. Jy kan het bid in die naam van Jesus. Want die naam van Jesus is een sterk toren. Godsman geseën. Sister, as jy van Breinkies, sister Breinkies, geseënd is julle. Ek kan julle in 'n geestelike realm sien. Julle is op die regte plek met die apostel. Goeie guidance. Ek en die apostel het eenmaal gemeet en toe bond ons. Ek onthou nog waar ons gemeet. Op 'n stoepie en toe gesels ons soos mense mekaar 50 jaar ken. Maar vanaand wil ek vir julle sê, bly by Jesus. Bly by die woord. As die woord wat jou hou. Eet is die woord wat jou hou. As net die woord. As jou warme koortjes nou sê, dan is warm. Maar ons wil nie doen wat die koortjes sê nie. En vanavond wil ek 'n profetiese woord wat hier spreek. Strome van lewende waters sal uit deze binneste vloei. Iemand moet bekommer wees, die sister sal altyd vir u bid. En wanneer u voor staan en bid, praat die sister met die Here. Hou my man, Here. Hou my man. Bid vir jou man, man. As jy nou jou man in die Here dien, dan bid jy vir wat sê, Here, hou hom. En vanavond is hy bordkos vir hom gee, dan sê, Here, in die naam van Jesus, verlos hom van alle sonde en die Here seën. 1 Timothy chapter 3, from verse 1. Die paar woorde was alreeds gesê deur Pastor Petrus. Verse 1. This is a true saying. Amen. If a man desire the office of a bishop, Amen. he desire a good work. Amen. I don't know
doesn't matter if it's a Xhosa Bible, says the same thing. Amen. Same God. Yeah. So because it says if a man desire to be a bishop, not a woman. Amen. If she desires to be a bishop. Is it true? I just want to stay with the word. Amen. A bishop then must be blameless, the husband of one wife. So the bishop is not someone, is not a wife with one husband. He's a husband with one wife. Is it true? Amen. Amen. Vigilant, sober, in good behavior, given. My oor is nie meer wat het gewees het nie. Ek het die bril binne vergeet. Amen. And ought to teach, not given to wine, nor striker, nor greedy, or filthy lucre, but patient, not brawler, nor covetous. One that ruleth well his own house. Die orphanage. Having his children in subjection with all gravity. I want to stop here at verse 5. For if a man know not how to rule his own house, how shall he take care of the church of God? Wonderful. Amen. Is it true that they say the woman must take care of the church of God? No. Or the man? Amen. Amen. You may be seated. God bless. Amen. Amen. Now, I didn't discuss this. There's Pastor. I didn't discuss this. The scripture that I'm going to read this morning with Pastor Matrus. He didn't know it, and he can confirm that. Amen. But I had to read the scripture because this is the scripture that I'm going to take. Amen. Amen. So in other words, it says, now if they say if they talk about an elder, many people think if you're an elder, you must at least be over 70. It's not the case. Yeah. An elder and an old man is not the same thing. Amen. So we must not be confused. An elder is a man. He's a man of order. Amen. His house is in order. Amen. Hy drink nie bier nie. Ja. Is that right? Amen. Hy sê dit doen met ou brown nie. Amen. Ek verloor deur die bloed van die lam. Because he's a man, the Bible says he must be of sober habits. Amen. Amen. So if you see an elder and he's drunk, he's not an elder. Amen. Is that all right? Amen. And if they did pour oil on him, it was a waste. No. Because the oil represents the Holy Spirit. Amen. So as an elder is a very important person in the kingdom of God. Amen. Very important in the church of the living God. Amen. I want to speak shortly, just for half an hour, on the importance of an elder. Amen. Amen. An elder, if the pastor is not there, Amen. right, then the elder will rule the church. Amen. The elder will come and say, okay, let us do this and this until the pastor comes back. Amen. Is that all right? Amen. An elder must be respected. Amen. An elder is a man full of the Holy Ghost. Amen. Wonderful. An elder must be born again. Amen. Is that all right? Amen. An elder must be baptized in the name of Jesus Christ. Amen. Is that all right? Amen. Because you cannot receive the Holy Ghost without the true baptism of the Holy Ghost itself. Amen. Is that all right? Amen. An elder is a man with wisdom. Wonderful. Hy gee raad. An elder is a man with a lot of patience. He will sit down with a family and he will give them the advice that they need. And he doesn't choose sides. Is that all right? An elder is a man
It doesn't play games. Is that all right? But the importance of an elder in the church, I want to dwell on that today. Amen. Amen. En weet jy waar is my brille nie? Praise the Lord. I'll try my best. Amen. Hallelujah. Now, in the book, praise the Lord, in the book of 2 Samuel, chapter 3, verse 17, it says here, and Abner conferred with the elders of Israel, saying, for some time past, you have been seeking David as king over you. Now you must understand, this man of God, Abner, he don't go to the pastor, he don't go to the deacon, he don't go to anybody else, he don't go to the pastor, he goes to the elders of Israel. Is that all right? Amen. Because he knows the elders of Israel, they have power in Israel. Amen. And the congregation of Israel respect the elders. Amen. Is that all right? Amen. Is it true? Amen. That's why they come to the elders and tell them, look here, we have a case here. We need to lay the case to the elders. Amen. And they said, listen, we have this thing that people don't want David as king, but we come to you because we can remember that you were the one that was with David. Amen. And you were the one that chose David. Amen. You wanted David to be king, and we need your help now. The elders, not of a church, the elders of the whole of Israel. Amen. Is that all right? Amen. It shows the importance of an elder. It shows how important it is for an elder to make a decision. Is that all right? Are you still with me? Amen. Is jullie nog met me? Amen. Amen, brother Andela, you still with me? Amen. God bless you, my brother. Amen. So they say, yeah, hallelujah. Now then, bring it about, for the Lord has promised David, saying, by the hand of thy servant David, I will save my people Israel from the hand of the Philistines and from the hand of all their enemies. This is a great thing. It doesn't need a normal brother. It don't need a deacon. They didn't go to the prophets. Amen. There were lots of other prophets in the land. Hallelujah. Amen. But there was one major prophet at the time, and his name was Jeremiah. Amen. He was the main prophet, praise God. But now they go to, not to Jeremiah, they go to this elders. Elders of all of Israel. Can you understand this? One brother came to me, he says, listen, hallelujah, elders in the Old Testament were pastors and so forth and here and there. I said, what do you mean? He says, you know what, hallelujah, there were no pastors at the time. That's what he told me. He says in the Old Testament there were no pastors, so all those elders were pastors and so forth. I said, I understand the word elder. I know what is an elder. I know what is a deacon. I know what's a prophet. And the word of God says elder. If it says elder, it means elder. Yes. Hallelujah. Amen. Is that all right? Amen. Then I brought him to this scripture, praise God. Hallelujah. Are you still with me? Yes. Where the word of God says in Jeremiah chapter 2 verse 8, it says, the priest said not, where is the Lord? And they that handled the law knew me not. The pastors also transgressed against me. In the Old Testament, Amen. God says the pastors transgressed against me. So he can't say that a pastor only comes in the New Testament. There were pastors in the Old Testament. Is that all right? They could have gone to the pastors. They could have gone to the prophets. But they went to the elders with the serious case. Do you see the importance of an elder? Amen. Amen. Is that all
Praise the Lord. So the elder, hallelujah, the elder comes. I need to cut my message because of time. The elder comes and come and sort out the problem. Is that all right? Amen. Now here, hallelujah, here in 2 Samuel 5, verse 3, it says here, so all the elders of Israel, remember, Abner was going to the elders. Amen. Now here, hallelujah, just 2 chapters later, so all the elders of Israel came to the king of Hebron. And King David made a covenant with them at Hebron before the Lord, and they anointed David king over Israel. Amen. Wacht so 'n bietjie, ek moet so 'n bietjie vas wees. Ja. Amen. Ek moet so 'n bietjie vas. David was then already anointed when he was a shepherd boy. Amen. Is it true? Amen. David, hallelujah, Samuel went to the house of Jesse. Amen. And he was looking for someone that's going to be king over Israel. Amen. Is that all right? And hallelujah, and when he asked, hallelujah, not one Reuben and all of them, they were not qualified. Amen. Is it true? Amen. But he said, isn't there one more? Amen. Hallelujah. Because they don't think of him. Hallelujah. Sometimes I want to tell you, when you're a child of God, hallelujah, they don't always think of you. Yes. Is it true? They want to give someone promotion that drinks with the supervisor. Yes. Is it true? Hallelujah. But you, hallelujah, you talk about God in your workplace. So you can't, hallelujah, they don't think of you. Yes. But don't worry about that. God, Jesus Christ, is thinking of you. Hallelujah. Is that all right? Blessed be the name of the Lord. So we go, hallelujah. So this man, this boy was anointed by a holy prophet, Samuel. Anointed him. Amen. Is that all right? Amen. Hallelujah. But now there is a situation in Israel. They need someone to be with David. And here they approach the elders. Brother Kelson, do you see the importance of the elder? Amen. Hallelujah. They approach the elders. Hallelujah. And the elders went to Hebron. Amen. To meet the king. Amen. Amen. Hallelujah. They went to Hebron and David sat down with him. And they came to an agreement, praise God. Hallelujah. Because David, as anointed prophet, knew the importance of the elders in Israel. Amen. We need to know the importance of the elder in the gospel of Jesus Christ, praise God. Amen. Hallelujah. Amen. And if David could see it, how can't we see it? Amen. And here comes, hallelujah, and the elders get, hallelujah, around the man of God, David. And they anoint him again king over Israel. Give the Lord a hand of praise. Amen. Amen. Do you see now how important it is to be an elder? You see, in the gospel, die mense wil net rondom die pastores. Hulle wil rondom die apostels. Amen. Is dit waar? Amen. Hulle wil net rondom hulle as die arme ouderling staan een kant met sy vrou. Hulle ken nie die importance van hy man wat daar so staan nie. Die anointing wat op hom is nie. Want wanneer hulle siek is, dan gaan hulle moet roep om hulle anoint met olie. Is dit waar? Maar na kerk het hulle nie tyd vir hom nie. Moenie wag vir 'n siekbed om die krag van 'n elder te recognize nie. Come on. Was dit waar? Amen. Hallelujah. An elder is very important. That's why I needed to sit this down. Ek moet dit neerlê sodat julle kan verstaan wat is die doel van 'n elder, 'n ouderling. En ek moet dit sê, prys die heilige naam. Ek moet dit sê. Iets het nou aan my, halleluja. Ek moet dit sê.
Daar is nie so iets soos 'n oudste nie. Is julle met my? Daar bestaan nie so iets soos 'n oudste en 'n onderdiaken nie. Dis nowhere in die Bybel die prys hy Here genaam. Is dit waar? As 'n onderdiaken is, dan was dit hoofdiaken. Is dit waar? Halleluja! Is julle met my? Halleluja! Ek het hulle gevra, wys my in die woord in die skrif, die woord onderdiaken. Hulle kan dit nie kry nie. En ek weet hoekom kan dit nie kry nie, want dit is nie daar nie. Is dit waar? Hulle kan Google en te kere gaan, jy gaan dit nie kry nie. Nie eens op YouTube nie. Jy gaan dit nie kry nie, want dit bestaan nie. Amen. 'n oudste bestaan nie. 'n oudste, dan moet nou 'n jongste is. En hy moet ook aanbid. Is dit waar? Dan loop die oudste en die jongste saam, hulle al twee as manne van die Here. Nee, dit kan nie wees nie. Ons gaan nie speel en met woorde speel nie. Jy kan nie amper opmaak nie. Is dit waar? Is dit waar? Halleluja. Luister, ek moet dit ook noem. Daar is nie so iets soos 'n pout nie. Nowhere in die Bybel nie. Halleluja. Jy kan maar kyk in die Ou Testament, jy kyk in die Nuwe Testament, jy kry nie so iets soos 'n pout nie, prys sy heilige naam. Maar jy kry so iets soos 'n ouderling. Die belangrikheid van die ouderling. Is it alright? Hallelujah. So, because I cannot anoint the man of God if I didn't make sure, hallelujah, that there is something like that as an elder in the Word of God. If there's no such thing as an elder in the Word of God, I cannot anoint him. Is it true? Is it waar? Hallelujah. Dis hoekom, hallelujah, die mense moet wakker skrik. Is het waar? Halleluja. As jy by 'n kerk is, halleluja, waar daar 'n onderdiaken is, vra vir hulle hoekom. Wys my die skrif. Is het waar? Halleluja. Die belangrikheid van 'n ouderling. Hy moet sy pos ken. Hy moet dit uitleef. Hulle moet weet, hy man wat daar loop is 'n ouderling. Halleluja. Hulle gaan hom nodig hê wanneer hulle siek is. Die ouderling speel die games nie. Die ouderling is op die woord. Is het waar? The elder doesn't have man's interpretations. He gave the Holy Ghost interpretations. God doesn't need anybody's interpretation of the Word of God. Because He interprets the Holy, hallelujah, He interprets His Word by Himself. By revelation. To us. Is that alright? Amen. That's why I had to make sure, Brother Kelston, as dit so iets ding, soos 'n ouder. Halleluja. Halleluja. En toe vind ek uit, die ouderling is nogal baie belangrik. Halleluja. Prys sy heilige naam. Amen. Want Israel sal die ouderlinge roep. Die ouderlinge moet kom. Ek gaan klaar maak met die boodskap. Halleluja. Ezra kom. Die Here beloof hom, niemand gaan in die oorlog dood nie. Is dit waar? Luister, as die Here sê gaan niemand doodgaan nie, dan glo ons die Here. Halleluja. Maar dan moet jy ook gehoorsaam is saam met die belofte van God. Is dit waar? Halleluja. Jy kan nie na die belofte jou eie ding gaan doen nie. Is dit waar? Halleluja. En terwyl hulle in die oorlog gaan er baie mense dood. En Ezra die profeet huil. Hy skeer sy klere. Hy sê, Here, U dan beloof dat niemand gaan doodgaan nie. Hoe is dit dan moontlik? Weet dan hoe die Here? Die Here sien dat die man van die Here is in 'n toestand. Die profeet is in 'n halleluja. Die Here gaan na die ouderlinge toe. Hy sê, gaan sê vir Ezra. Halleluja. Hulle het vreemde, hulle het hulle saad en vreemde vroue gaan plant. Halleluja. Hulle moet hy vrouens skei. Halleluja. En hulle wegstuur met hulle kinders. En dan sal hy saam met hulle wees. Is julle met my? Halleluja. Die Here praat deur die ouderlinge. Die Here was nie tevrede met hierdie mixed marriages nie. Halleluja.
die mekaarigheid nie. En daai per even selfs nou, 'n Israelite must marry an Israelite woman. Amen. Why? Om die bloedlyn skoon te hou. Amen. Is dit waar? Amen. Die bloedlyn is baie belangrik, because die bloedlyn gaan af van Jesse af, die deur David, dit kom reg deur na Christus toe, wat hulle even sê vir Christus, seun van David, wees my barmhartig. Halleluja. Ja. Die bloedlyn is belangrik. So hulle kan nie met ander nasies gaan hulle saad. Die Bybel sê, hulle heilige saad het hulle binne in die vreemde vrouens gaan plant. Yes. En baie het dood gegaan oor dit wat hulle gedoen het. Yes. Gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid is beter as offer. Yes. Amen. Amen. Praise the name of God. So can you see the importance of an elder? Yes. May God bless you. Can you give the Lord a praise? I'm going straight over to the ordination why we are here this morning, this afternoon. Amen. Nou, Broer Kelston, voor ek begin. Ek sê vir Broer Kelston, die Here het met my gepraat. Amen. Ek moet hom ordain as 'n ouderling. Broer Kelston sê vir my, nee, nie nou nie. Nou daai tyd, onthou die Here wys nie sy profete of sy diensknegte alles nie. Is dit waar? Ja. En ek aanvaar dit. Net om later uit te vind. Die man van die Here het gewag vir sy vrou om gedoop te word in die naam van die Here Jesus Christus. Halleluja! Halleluja! Praise the Lord! Halleluja! En net na dit sê apostelen wil apostel sien. Amen. Halleluja! Nou as ek gereed. Halleluja! God bless you! God bless you! Halleluja! 'n ware ouderling. Amen. Halleluja! Hy doen nie dinge voor wy nie. Ja. Orde! Kom hier. Amen! Hy wag op die Here. Halleluja! Orde van God. So vandag wil ek met u en wil hê u moet nou die kussings daar binne vergeet daal. Sê sommer daal. Die Here weet. Die suster in Christus. Maar ek sou sommer bly daar. Ek moet maar in die good books bly. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Niemand soos u nie. Here, ek het die olie in my hand, Here, die fisiese olie. Here, maar ek bid nou, Here, vir die geestelike olie. Here, die salwing van die Here. Volgens Handelinge 2 vers 38. Seën hierdie olie. Seën my ouderling, seën sy eggenoot, seën sy familie, seën almal, Here. Dat die olie van sy hof afloop tot op sy nageslag, Here. Ek seën die olie vanmiddag. In die naam van onze Here Jesus Christus. En die kerk van die Here wat saam met my stem, sê amen. Amen. He is the God.
Hemelse Vader, is in die naam van die Heer Jesus Christus. sal sterk maak. Yes, Lord. Het is niet makkelijk om een ouderling te wees nie. Yes, Lord. Maar Here, wanneer ons glo, Here, yes, Lord. Wanneer U iemand kies, sal U saam met die persoon wees. Dankie, Here. Ons vra, Here, dat
hier sy vrou. Yes, Lord. Laat sy bid en bly vir haar man. Yes, Lord. Here, alles wat hy doen en gaan sê, laat sy saam met hom staan. Yes, Lord. Here, whether dit goeie nuus of slegte nuus is wat huis toe kom, laat sy staan by haar man. In die naam van die In die Here. naam van die Here Jesus Christus. Ek vra Here, dit wat die ouderling gaan doen, Yes, Lord. dat hy baie keer nie by die huis gaan wees nie. Ja, ja. Ons vra Here dat U die Here saam met haar sal wees. Yes, Lord. En wanneer die vyand kom en vir haar different dinge sê dat hy was daar en Yes, daar, Lord. ons vra Here dat sy dit nie sal glo nie. Yes. Dat sy haar man sal glo in die naam van die Here Jesus Christus. Dat hy sal verduidelik hoekom hy laat is. Ons vra Here dat daar kommunikasie, dat daar nie 'n kommunikasiebreuk is tussen Yes, Lord. In Jesus' Ons name. vra Here dat selfs die ouderling waar hy bid, Vader, en waar hy beweeg, dat hy altyd in kontak sal wees met sy vrou om te sê waar hy is, sodat sy rustig kan raak by die huis of in haar werk. Kom Here, seën die suster, Yes, Lord. seën haar kinders, Yes, Lord. seën hulle huis nog, Yes, Lord. in die naam van die Here Jesus Christus. Dank U, Here. Halleluja, U het hulle een gemaak, Here. Yes, Lord. Ons vra Here dat daar enige bose gees, Here, wat probeer hulle In die naam van Jesus. maak, ons kom teen daardie geeste In die naam van in die Jesus. naam van die Here Jesus Christus. Yes, Lord. Halleluja, ons stuur dit terug na hulle toe wat dit gestuur het. In Jesus Christus naam. Ons stuur dit terug na hulle eienaars toe. Halleluja, in Jesus naam. Ons vra Here dat U die Here sal kom. Here, en genadig wees oor hulle. Yes, Lord. Ek vra Here dat U die Here hulle sal seën. Seën hulle toekoms, vergewe hulle verlede. Yes, Lord. Die pad wat hulle nou sal loop, Here, hulle U nodig. Yes, Lord. Ek vra Here dat U saam hulle sal wees en die belofte sal vervul. Yes, Wat U Lord. gesê het, ek sal by hulle wees, selfs in julle. Kom Here en wees verheerlik in hulle lewe. In Jesus Christus naam. Amen. Amen. Kan julle staan? Amen. Jesus kwam van Getsemani, Jesus kwam van Getsemani, Jesus kwam van Getsemani, Maria en die Maria, The declaration, amen. Amen. Broer, ouderlijk, jammer. Ouderlijk. Sê net agter my. Ek ouderlijk.
Kelston, Brentjes, beloven om standvastig te wees in die woord. Ik beloof om voor de ziektes te bidden. Ik sta vandaag hier als een getuige, als een ouderling in die woord. Ik beloof om samen met de gemeente te wees, om daar te wees in de naam van Jezus Christus. Die zuster, achter mij, ik zuster in de dienst, beloof voor de gemeente dat ik mijn man, ouderen Kelston, Brentjes, zal bijstaan. Die dikkenden, die ziektes en zwaar. Ik beloof om samen met de te blijven in de naam van Jezus Christus. Ik word anders nou onze ouderen Kelston Brentjes en die olie. Amen. Amen. Anyone. Hij kan niet voor blij niet. Amen. En wat zien hij beweert af. Elke week checken. Amen. Halleluja. En wil je voorstellen aan ouderen Kelston Brentjes en zijn lieve vrouw. Amen. En het die Brentjes. Amen. Kom, geef them maar in de Kom praise. ons gee ons die plek aan hand van prys. Kom aan ons kan het beter as wij doen, halleluja. Die Heer het iemand opgerig, halleluja. Een ouderling in onze midden, prijs die naam van die Heer. Kom ons kan het beter doen. Kom ons let's celebrate this man of God. Halleluja, praise him. Kom ons gee me Heer, because die Heer. Hey. En wil je ouderling vragen niet op iets te zeggen voor mensen. Amen. Because hij heeft opgestaan als een broer, maar nu gaan zitten als een ouderling. Amen. Amen. Dat wordt wel. Met een prachtige zon. Super Smit. Blessed be the name of the Lord. Amen. As he can't give me a word. Toen niemand voor mij kan zien, nu zien die Heere voor mij kans. Groot en wonderbaar is hy. Groot en wonderbaar is hy. Groot en wonderbaar is hy.
Hebrews 13 verse 8. Jesus Christ the same yesterday, today and forever. Nou vanmiddag is my begroeting in die mooie naam van ons Here Jesus Christus. Die naam wat is, die naam wat was en die naam wat kom. Amen. Nou vanmiddag het ek net 'n vers, laat my toe om die gesalfde manne van die Here te begroet. Die apostel, die pastore, hulle vrouens, elke besoeker, my familie. Amen. Brother Reino, almal hier teenwoordig vandag. Amen. Ek is bly dat julle almal hier is vandag, dat julle die tyd kon uitgekoop het om saam met my hierdie pad te kan stap. Amen. Dankie dat julle saam met my gebly het en dat julle nog steeds daar is saam met my. Amen. Dat julle altyd daar is en daar was om my hande omhoog te hou. Amen. Daar was baie kere dat ek gevoel het ek is besig om uit te sak, pastoor. Daar was baie kere wat ek gevoel het om tou op te gee. Amen. Maar dit is die gemeente wat my arms omhoog gehou het. En hierdie gemeente het saam met my die pad gestap tot hier toe. Amen. Nou vanmiddag het ek nie baie om te sê nie. Ek het net 'n skrif wat ek saam met die gelowiges wil deel vanmiddag. Yes, Lord. Sê die apostel Paulus in Filippense 3 vers 13: Broers, ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie, maar een ding doen ek maak my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is. Ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal waartoe God my geroep het in Christus Jesus. Here seën. Amen. Is het klaar voor de klaar? Is klaar dan? Lei mij,